U ostatnim týždňu u Srbiji registrovaný bar zveľo slučaji horotoh podobnih gripi, co veľo vecej u odnošenju na prethodni tidzenj. Medzi pacijentami, kotri maju simptomi podobni gripi, najčislenši dzeci. Najugroženši teraz nam tu toti hronični horotniki, znači toti so s pljucami, hronična opstruktivna plućna bolest, vecka mame srčani, vecka toti od cukrovej horoti, ali je podložni šitski jefti so slabšim imunitetom, dzeci, toti, takže i stari, pogotovo karcinomi i češi horotniki, ktori bi to tu gripu, jak da su zdravi i ljehčejše podnjesli. Keď temperatura traje par dní, već znova javljaju, već uključuju antibiotiki, znači za perši 2-3 dní antibiotik še ne uključuje. Najveće keď stomačni virusi, povracanje i to, infuzija še dava i... Što se tiče virusa u našoj opštini... Co še dotika virusov u našej opštini, u januaru, februaru je z najvecej respiratorni infekciji, co i zvičajne za totu čas roka. Vakcinacija protiv gripi uspišno zaprovadzena. Keljo sme vakcini mali, teljo i dati, vece jak 2000 vakcini sme podzeljeli. Zadovoljni sme. Bulo išće zainteresovanih, ali sme njemali vece vakcini. Važno je, bi pacijenti znali, že antibiotiki nje liča prehladovanje gripu, preto ih nje treba brati za besovitu ljikaroh i treba ih hasnovac odvičateljno, odnosno u predpisanej dozi časovih intervaloh i počitovat za dlužinu tirvanja lječenja.